Jimmy Pacho channel akan lo let leta in zawa in chibai kabu ka cheu ka channel min la subscribe lawinum chuan subscribe button kha in thei chuan khong ai takin min lo me sakdon nia ole tun tu ma chuan Russia airline accident chungchang kha karon thlur binganga chumi zo Bangladesh z cheswal kha karon da bok dona abula tanga to thlengin min lo thlir sakdon nia July ni somni le pali ni lai tho tan sang le somni le panga khan Russia ram chaklama town pia passenger thlona atla a chuang mi somli pakua te chu an thivek nin official ten an soi he thlona hi Soviet hun laia Antonov AN-24 ni in mi somli le pathum le crew member paruk chuan na ania Bangladesh check atanga tinda town pana thok ania chu khwa chu China ram ribula omani chan chuan na tho ani atanga darkar engamozat nuwa chuitu ta chuan dam chuak anom loti annem ngetta ani he thlo na hi Siberia chaklam Irkutsk aum Angara Airlines ina a enkol ania thlo na hi atum thailo nuwa control tower signal alawa ti chuan avoi ni na tan tinda airfield te naw zok chu apan le ni in regional prosecutor ten TASS news agency nena ansoya tin mayday call a omlawa technical failure report po a omloti atar langbok helicopter manga chan chua na thoktu te chu tinda pona ramngo lampanin tirchwa anita ani chulai hun chu leilam atang chuan thopo harsatak ani Russia Ministry of Emergency Situation le Regional Governor Mr. Orlov Ten achan chuak tu te hian atirlama report an dondana tanga darkar khatvela thlo natlak na mun hi an mu chuak ti an soyani State Encol Russia's 24 channel chuan ake them kang me khi tinda tanga mail somvela hla tlang bul thut ngo huna a omti an soya Russia State Agency te chuan atira chuan chan chua na thok tu te chu him takin an tum thei mai lawa amun ma in azirlo awang le khi tamlutuk awang ni in Russia State News Agency te chuan antar lang ani he thlona hi kumsomnga vel kalta atanga siam to kha ni in an soya Ukraine indona awang hian Russia sarkarin anram thlona luito tak tak te tuai tharle turin ruam manna asiama abik takin regional company te now zo thlona te chu atuai tharle don ani international sanction hian Russia chu khothang lam siam thlona le pat lei akhapa rampona thlona service po akhap sakbok ani Soviet siam thlona luito tak tak te chu technical lama harsan na tok photo ania abik takin Russia ram hun la tak tak thlona thlo ngai lo na huna ta chuan an boi thin ani Russia Aviation Agency official data a chuan kumthum kalta chung khan AN-24 thlona ho kai no safety lam hoi thil thleng hi pathum a om to ti antar langa hengzinga pani te hi chu technical lama harsan na te na wangin airport lama crew te chu an kirle angai pha bok na hi rather about dei maya air traffic control nen an in bethei talawa chuti lai chuan akal tumna China ram ria tinda town kha athleng phei don nai to ani Russia media te chuan footage anti chuaka tho natlak na mun ramngo zau tak chunga mei khucha tak alo chuak ngoi lai alanga he mun pan tur hian kong aum lo awangin chan chua na thok tu mi za chuang zetin khol rit tak tak mangin chulai vel lu le chuana tur kong chu an sial angai ani ona chunga hian passenger somli pathum an oma naupang panga antela crew member paruk anombok investigator ta chuan air traffic le air transport rule bo chiania rinhlel thubuaya criminal case ahong ti asoya hei wang hian ngai sak lo lutuk na awangin mitam tak an thi ani regional governor Wesley Orlov chuan thi chung te chu ator pui thu soin nithum chung sun na hun apuanga sun na entina anram flek tapo angul chan ve hniama zar turin ati ani he thlona tlak na chana hian khol chian lo wang le mihring ti sual ani rin om thu anram transport investigative committee chuan asoya N24 hi twin
Tarbogroup regional aircraft ania kumsang ka chakwa somnga top lama Soviet Union Antonov Design Bureau in a design ani ale lama chuan a hlui zia le ranawai bumbo tak atanga atlan theina awanga hriat lar tak ani Russia mun kilkhor tak taka le Central Asia ate an mangna sa thin le ani July ni somni le pali sang ni le somni le panga thlawhna chasual hi Russia in July sang ni somni le pakhat nuwa passenger aviation chian na thlen mas saber ani kum sang ni somni pakhata palana bula Petropavlov Kamchatsky AN-26 thlawhna tla akhan thlawhna chuang mi somni le pariat an thivek ani Russia hian Vladimir Putinan Ukraine abeitan tir atangkhan passenger thlawhna mechanical failure apung chhozela hei hi khotlang lam hrek na in Russia aviation industry angong tak vakwang ani ramdang zet tam tak lak lu thei ani to lova a tho na spare part poimo tak tak mu thei na po ati top sak ani Russia hian Soviet hun lai tanga anei to tho na tele tun lai khotlang lam tho na Boeing anei tele Airbus anei ta chu thak du viau to ma se ahar sat le ani kumsang ni somni pathum khan regional airline engemozat IO ta chuan AN-24 service life po sei andila shrek na awang hian aircraft upato takte thak ahar sat thu an soi Avens vo chuan azir chian na kumsang ni somni pania tang khan thlo na hian technical malfunction voini lai atok to ti atar langa mei sang ni somni le pani khan thlo na thlo line generator hi alo cheto a tin kum in Mars la khan Irkutsk atanga Kirens pan thlo na a radio communication lama harsat na awangin parking area akirle angaile phathial bok ani tunlai kan khovela thona accident atamol mol hle mai apoi takzet zetani kati zong kha Russia airline accident chungchang thu karanda thei aloni ta a Bangladesh thona accident chungchang ilongai thachun zomang Oletuna chuan Bangladesh jet accident chungchang thui longai thlang Bangladesh Air Force Training jet chu an khopui Dhaka a school campus a atla a mi somni an thia mi za som sari chuang in hliam an tuar Uttara khopui pon lama Milestone School and College atanga footage a chuan kang mei na satak le mei khu na satak a omti alanga jet hi building chong ni asanga atla ani Armed Force te chuan Facebook a thu chua siamin F7 jet hi thole ni somni le pani July sang ni somni le panga tual chung hun dar khat pel nu loka training exercise nei tura atho chua nuwa jet chuan mechanical fault atok ti ansoya pilot hi thiji nga hian atelti Air Force chuan ansoibok National Institute of Burn and Plastic Surgery a Dr. Pakhat chuan kang mei chuak wangin mi som nga chuang damdoi in panpui an nia mi tam tak chu an din mun athalo hle ni in asoi thiji nga tam tak chu tho na atlak laya sikul atanga chua tir chau zirlai te anni thiji nga som pasari chu naupang anni thu Health Ministry chuan asoi school zirlai te hi kumli le kumsom pariat inkar an nilom ani kolesa zirtir tu pakhat Rajul Islam chuan BBC Bangla hna thlo na hian direct takin building aron suti amu thu asoi he thilthleng enfia tur hian investigation committee din ani thu chua chuan atar lang bok thlona tlang nu darkar engemaw zat chung amuna thalaka te chuan emergency service worker tam takin thil ke noi te chu an singsa a dam chuak te zongin an boi hle ani a chevela building atangin mi puitam takin an lo thli thup maya tin hliam tuar te chu khopui chung damdo in pasaria enkol an ni to ti Health Ministry chuan asoya Uttara
Adunik Medical College Hospital a doctorin hliam tuar tamzok hi kumsom panga inkar an ni thu asoya mitam tak chu jet fuel al wanga kang an ni Dhaka National Institute of Burn and Plastic Surgery a mipui tam tak an pungkhoma thisen petura volunteer tele hliam tuar te chinchang hriat du wanga an chung te kalkhom an nilom ani Bangladesh chuan thole ni somni le pahni July sangni somni le panga khan lungai nani apuang hial ani khati zong kha tun truma video Russia airline accident chungchang le Bangladesh jet airline accident chungchang karanda thei chulo ni le ta ka video te min lo lut saka ka channel te min lo subscribe awangin in zawai chunga lom thu ka soya next video ka in mulai vek don nia lalpan malsom vek choro se tunatan chuan bye bye vek ule bye bye